Komiti ya di-account tsa setšhaba Scopa e sala ge ntše le moša dikgwebo tša mmušo tše di sa šupeng gabotse gore di phagamiše masokisi. Ye nngwe ya tšona ke poso e nyaka go inolola mathateng a ditšhelete. It would be difficult for the post office if we do not get it. However, we are making sure that we don't stop and wait for the money to come. We are pushing and looking at new business areas. Se se tswelela ka nako yo poso e sa hlwang ya lapego ya ngwaga le ngwaga ya ditšhelete ya 2020-2021 pele ga palamente. Bao ba di dutšego kgauswi ba re dikhamphane e šomišitše 198 million ranta ka ditsela tše di seng molaong wa gola le gore e šitilwe go lefela karolo ya yona ya di-medical aid tša bašomi le R500 million ya sekgwama sa Provident. The backlog varies. As at the end of June, the SARS one was sitting at 600 million. The one for the medical aid portion is also around the 600s. We have the UIF as well as the skills development levy as well. They are all outstanding. Maloko a Scopa ga a thabišwe ke seemo se e renago ka gare ga poso.